kan ho tu te hi an fak hle maya achan chu mi sang khat zanga somruk le pathum man tur chuanin hini lo omve hi niza sari borvele mo anianga niza thum somruk le ni chuanin niza sari le tle manenga ni khata pakhat ai tam khani case register hi chu tiang sang khat le som parukania case an register char ani chuan aman tu pialama officer aziak lut tu hawa kha an ha hle ni ti min khiat pui karinga MLP Act kha alatel lo kha NDPS Act kha kan khiat thiam dan tur chuan ruihhlo drugs kai hnoi anita ni tuna mi ve thung hi azukai hnoi MLP Act chungchanga phei chuanin sing khat zakwa le parukani lamula son mi sing khati beng kha tranin an leng tok vel mai theya athutna phei chuan an leng lo na sa a in khelen kan boi pui an mi sanga kan an thut chuan khat vekani chuwan chuanin sing khat chuang hi kan man to a case registered phei hi chu sing khat sang ni le somli le pasari awma tikhan han en thailand huai khan rang nuala khang zinga le chin NDNPS Act huai kan mana khan foreigner kha MLP Act nen khan mi za anni ti chuan kan seidu lai chu kan man nem kan ti tha hle mai kan ti rual hian a phena hian kan thok tu te an ha hle mai ti kha min hriat thiam pui karinga ni heti za ti tu chuan a chan chu kan strength hi kan sei ve hrim hrimanga kan strength hi tu nai hianin a survival com hianin zali somnga le pakwa ani khang zong thok tu te kha excise department da hian zali somnga le pakwa ni a vacant post kan nei hi za som ko le pali kan na nei a va hian a total strength sanction post ai chu zaruk le somnga kan nei ani kan soi du lai chu khate kan soi chung khan thu pui hi kan nei ve excise a chuanin ma khan ka soi to hin ka ria excise department kan ho tu ten alama i omanga ye min ti khan kan han thlen tira tanga kan boi pui ber pakha chun soi tam ber kan in dai lo thu ani kan in dai lo nangianga kan in dai lo dan chu tu na hian in tre fuem ka hrelawa TBCC khati an han tre hu nu kha chuanin zan tin chu ni lo ma ro zan tin deu tho ai zo kho pui hem petroling hi kan nature charani Christmas do na ti thar ni loin ti chuan kan tilar lem lo he kan ho tu te he an tilar du wak lowa social media te an tilang lem lowa amaro chu ti hian kha token hemi huna zan khata mun som don te to in ti khan angkal kual renga kan soi du la ya chu heng petroling akal te hi kan in dai lo dana chu kan soi pui to zo nga kan ho tu te hi chu na thlak officer thu te hi achang chun zana petroling in uniform hainan chuak le thin chu di khop chuan kan in dai lo in an thok rimani chu ti rol chun in dai lo ti hi excise department a soi to long u kan tia a omate ba kan an thok don lawa kan vakan po sa tanga kan in dai lo zia soi reng ringot khanin an thok don si lawa thei top choila a omaten thokila in dai lo hi phal to lo ani kan tia in dai lo phal to lo chung khanin vakan po za som ko pali nei chungin khatizat achievement kan thok tu ten an neya hei hianin an tho rim dan te a thei to pan chua dan te kha ati lang chiang in karinga ni china khanin kan soi lang lowa post min create sak sarkar na min pe ka kan lom chu assistant commissioner post hi pali kan nei thara chon promotion an to an zom mai don to a ei da hianin long tlai ba ka district thar pathum na thial khozol le sai to la ten assistant commissioner in thut chin thei to don ani poster min create a promotion to a chuan khati khanin department hi sarkar in kan ho tu ten min duata kan in ti phui sui ve to lani china khan soi te lo mania khami enge ni a demand reduction lama te khanin le thil danga khanin a chom don lama po khan kan be venu la tun hai hianin TBCC a hian mi som le pariat kan da lut ve le to a okay ma pakhat kan da TNT a hianin tun hai pakhat kan da boka chu excise department ina kan ti nia ke ni chu khalam kha kan na hin chia lowa chu ti chung chuan he kan thok tu te an fakom da na chu enge molai phe kha chuanin khati enge ni kem trend khat ani chu the addiction kem trend khat te tlopo theile zola om thin lai kha chuan office kan thok tu te hian poisa nei lo na kha chu an lu na tur fee te thren chu an mamo te tho khomin an sponsor an khan an kalti thina chung te chu
kan han soi ni atop na ta na lo mom lo lam hi kan soi nga khang song song kan ti chung khan kan ram hi dam lo wa tan rual le ngai central way me te ko khan te so lama MTP te CYL te nen po kan trang ho the me ma itin sarkar department rang min puya ho min ne na kan tho ho na the me ma in el na emo competition ang kha pakhat ma lowin kan thok khowa joint meeting ne in kan ti ho thap thap theya chu tinga kan ti chung chuan ruihhlo hi alarem top lowa tin thi na po thleng zelani kumsang ni somni le panga bi ka hian excise and narcotics department in kan chin chia dana drugs awanga thi na hi somri le pariya ta thlenga heng zinga somsari le pali hi mipa ania meichia hi som le pali ani mithi an tamber tha chu july tha ania july tha khan drugs awangin mi som le paruk an thi anga ngai ania tin mei tha khan mi som le panga an thi boka kan chin chia danin heng hun lai te hi enge kan chu chuan khoi tang ron tlan chuk lai nge ti te khoi lai ai zol kho puile chever kan wada sung sung lai te pokha ani mai the ani chung ta chu when I hian in kan soi tela tuna chuan sarkar in hul hiap akal pui ta a short stay ania anzir chuan nuwa nge ni an camp chuan nuwa mithiam ten an enkol nuwa gospel camping in chumizo skill education skill department lamin kan han zir tir vele a chuti chung chuan kan ti thatok chuang lawani effort ero chu kan pe a e ka soi thiam dam bera chuanin a politics zong a soi po ka tum chuang lawa kan exercise na tok tu te hian hi zot ula an threber ka tia tun ma le tun nu kan khai khin du ni chuan an kan ti dan kan na tho dan zong zong enin an ni ham politics an soi don lo zo po zo chun zom chuang lo ula an thorim dan te effort an pek na san zia te kan be dan a hi chu an manin an threber ani chuti khop chuan khopuya kan tirwal hian o aizol kan tirwal and district zong zong hian report an ron pe a engen activity mihring engzan ngen man zu engzan ngen man drugs engzan ngen man ti kanin monitor renga kan re ton reng boka chuti chung chuan kan riani in kina zona the point zone duin karinga aizol khopuya chang chun an lapung khom renga heng anti lui ti te hi a har khop maya darkar somni pali kha kan om thei si lawa dikhan kan thok tu ten va duty mu chon an bo maya duty kalron an ron chho le a duty ai nan man box sia tikhan khopui lun lai tal hi chu kan veng him tur ani kan tia chang le police kan puna chang le excise nen tikhan kan han tia kan mail te pola moi zo lawa kan thok hi kan thok rim kan tirwal hian ma ba pola tam hle ani khang te kha waina hian kan achievement te kan din hun te kan malam hun a kan ma chop then khat te kan han puangin mi pui hriata kan press meet te kan media te kal tangin kan han puanga heti zatin lo kala thanem min ngai puya wang hian kan lom tak setani